wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ismail hadrati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyidi Syekh Muhammad Muhammadin al-Ghazali wa Sayyidi Syekh al-Habib Abdullah bin Abil Haddad radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. جميع الأولياء الشهداء والصالحين من جميع مؤلف كتبنا من جميع شيخنا وشيخنا وخصوصا شيخنا ومربي روحنا محمد رشد بشير وأصوله وفرعه ومن انتسب إليه رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada rekan-rekan jemaah majelis taklim Dongyang yang saya muliakan, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat, dan yang tak kalah pentingnya yaitu nikmat hidayah, sehingga kita semua masih bisa menjalankan aktivitas kita. Salah satu aktivitas kita yaitu ngaji rutin yang kita adakan setiap seminggu sekali. Mudah-mudahan perkumpulan kita, niat kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang bisa menjadikan kita semua mendapat ridhonya dan menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan pengajian yang kemarin ataupun minggu kemarin. Sekarang kita mulai bab sholatul musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul musafiri utawi iki iku bab nerangake sholate orang yang sedang bepergian atau orang yang tidak berada di rumah. Pertama, soal kaifa yusallil musafir. Kaifa hali kepiye, bagaimana yusolli solat sopo al musafiru wong sing lungo, orang dalam perjalanan. Bagaimana caranya sholatnya orang yang sedang bepergian? Jawab ya juzu, jaza ya juzu. Ya juzu wenang, boleh
Boleh ya, ora wajib berarti lek boleh berarti kan ora wajib. Ya juzu wenang boleh lil musafiri kedue wong kang lunga, bagi orang yang bepergian boleh. Ya juzu mang boleh nyapo opo kosru sholati zuhri nyendek memperpendek yang dulunya 4 menjadi 2 jenenge koser ya. Jadi diperbolehkan ataupun boleh bagi orang yang bepergian, diperbolehkan meringkas, memendek, memotong ya. Qasru sholati zuhri yaitu nyendek sholat zuhur. Sholat zuhur kan awalnya kan kalau kita nggak dalam keadaan musafir kan 4 rakaat ya. Jadi bagi orang yang sedang bepergian itu diperbolehkan memendek, memotong, meringkas sholat zuhur wal asri lan sholat ngasar wal nisya'i lan sholat nisa. Koserang dipotong, dipendek, diringkas tadi rokata ini kelawan 2 rakaat. Jadi yang awal mulanya sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat ngasar itu 4 rakaat, sholat nisa itu 4 rakaat, bisa dipotong ataupun boleh dipotong menjadi 2 rakaat. Wajib waya juzu lan wenang dan boleh lahu kedua musafir opo ayat jemaah zuhur, opo ayat jemaah yang to jamak mengumpulkan 2 tidak ada siji jenenge mengumpulkan az-zuhra ing sholat zuhur ma'al asri sertane sholat ngasar. Zuhur dan ngasar dikumpulkan dadi siji jenenge jamak. Wal maghrib lan ing sholat maghrib ma'al isya'i sertane sholat isya. Maghrib karo isya dikumpulne dadi siji. Dikumpulne mang fi waktin wahidin ing dalam waktu wahidin kang siji, dalam satu waktu. Zuhur dan ngasar disolati ning zuhur tok, atau maghrib dan isya disolati ning maghrib tok. Begitu pula sebaliknya, zuhur dan ngasar disolati ning ngasar tok, maghrib dan isya disolati ning isya tok. Itu ya juzu lahu, boleh bagi musafir. Lelek jamak mang, jamaknya tadi takdiman atau takhiron. Kalau dilakukan di awal, di sholat sing waktu ngarep sing awal kuwi jenenge jamak takdim. Lek dilakoni ning sing buri kuwi jenenge jamak takhir. Contohnya zuhur kalau ngasar, zuhur karo ngasar disolati ning waktu zuhur. Nah, kuwi jenenge jamak takdim. Ya. Maghrib karo isya nek nyolati ning isyae. Nah, kuwi jenenge jamak takhir. Itu diperbolehkan. Tapi statusnya cuma ya juzu, enggak wajib. Nek sampeyan nek waktu ya disolati biasa, adaan alias. Ini diperbolehkan bagi orang yang dalam bepergian meringkas sholat zuhur dan ngasar dan isya menjadi 2 rakaat, 1 salam ya, 1 salam. Jadi sampean kosor dan jamak itu beda loh ya. Jamak kosor yo podo yo anu yo piye yo. Jamak tok kena, kosor tok kena, jamak kosor yo kena. Jadi ini malah dadi 3. Nek kosor kuwi 4 dadi 2. Ya. Nek kosore 4 dadi 2. Salat zuhur disolati 2 rakaat. Usolli fardhu zuhri rakaatain.
jam'a takdimin qasron lillahi ta'ala iki nang sore iki enak-enak kuwi zuhur dadine mek 2 rakaat sholli fardhu zuhri rakaat ini jam'a takdimin ma'al asri sertane salat ngasar itu dadine ku ngasar kan yo digabungi nang kono dadi loro bar zuhur 2 rakaat salam terus salat neh ngasar 2 rakaat salam kuwi jenenge qasar. Lala jamak qasar wis dikumpulne lek kuwi mung jenenge qasar to ya qasar to dadi engko tidak disolati 2 rakaat dadi 2 rakaat kuwi jenenge qasar to lek loro-lorone disolati ning 1 waktu ngono kuwi nggih pomene ngasar karo zuhur mung disolati ning 1 waktu zuhur to kuwi jenenge lek loro-loro lek 2 rakaat kuwi malah dadi yo dijamak yo diqasar kalian. Nah, dadi lek dijamak tok kuwi salat zuhur yo 4 rakaat salam. Terus engko bar kuwi salat ngasar neh 4 rakaat salam. Kuwi jenenge jamak tok. Tapi nek ning qasare dadine loro-loro Maria. Ngono. Ya dijamak ya diqasar loro-loro. Mulai jamak qasar bulet ora. Bulet. Mumet tau mbiyen ngene. Piye maksudnya? Jamak qasar ya dijamak ya diqasar ya dijamak. Contohnya kayak APD dia ngeteri mantan kunjung di ngono kaya. APD wong ngene ngeteri mantan kunjung. Sing kono APD salat. Nek salatmu ning Taichung dingi kuwi 4 rakaat. Kuwi jenenge kok jamak mek guran. Dalam 1 waktu ya. Kuwi jenenge kok jamak to. Nek 2 rakaat jamak qasar. Jenenge lek lamun nyolati kuwi di waktu zuhur jenenge jamak takdim tapi lek lamun nyolati kuwi nang wektu ngasar zuhure wae ora salat kuwi jenenge jamak takhir insyaallah takhir akhir dadi lek nyolati iki di waktu yang akhir takdim dingin bisik takdiman atau takhiron jamak takdim atau jamak takhir. Maniyatu sholatil musafir ma iku piye bagaimana artinya piye yo karepmu semuanya paham artinya mak mana bahasa wong Palembang yo padha ae kebasane Roni Wanano ma iku kepiye ma iku kepriwe padha ae niatu sholatul musafiri utawi niate sholat wong lunga musafir wong lunga ya tapi syarate oleh jamak takdim oleh dijamak oleh diqasar kuwi syarate iki lungone iki ora lunga maksiat ya lungone wae lunga mergo tur orang ini enggak oleh. Oke, surutu sihatil qasri utawi syarat sae boleh meringkas. Iku ayyakuna asafaru fi ghairi maksiatin. Terusane padha karo syarat salat. Nomor loro ayyan ya al-qasra ma'al ihram niate ngosor memang ya bareng karo takbiratul ihram padha karo salat. Nomor 3 Allah ya tamma bimukimin tidak boleh makmum dengan orang yang mukim wong musafir lek qasar
orang yang ora bepergian nggak boleh. Syaratnya bertelur. Jadi perginya itu tidak pergi dalam maksiat. Tidak boleh makmum pada orang yang mukim niat qashar bareng dengan takbiratul ihram. Terus bolehnya jamak qashar itu pada perjalanan jauh. Wa sitata asara farsakhun barron aw bahrun walau qata'a fi sa'atin qasrin. pos. Wis pokoke kira-kira ki wis piro 90 kilo atau 80 kilo. Wis kene taicung kan. 90 enggak salah. 90 kilo baru boleh. Lek diukur karo perjalanan itu lek zaman biyen mlaku numpak unta apa piye ngono ki pokoke iki sak penolak iki ya perjalanan sing menempuh waktu sehari semalam. Rono balik rene kok kene kota itu mlaku sampean balik rene sedina wengi balik 90 kilo. Telung jam lain numpak kolde malah sak jam mlaku numpak unta tapi saiki mbuh ya sintine pokoke wis aduh pokoke momone wis salat adaan salat apa jenenge ora qashar ora jamak qashar iki kerepotan lah ngono. Tapi lha wong saiki iki serba canggih iki ya malah asline iki ya lebih baik ya sholatnya biasa asli. Tadi ya papat kirane nutut waktune ya api papat biasa ora dijawab. Iku ya sholat sabare ya mandeg. Pemenang saiki kan sateran itu kan boleh bisa diajak berhenti. Cek sholat sik Maniyati sholatil musafir. Bagaimana niatnya sholat musafir? Hiya usolli fardhu dhuhri rakaataini jam'a taqdimin au jam'a ta'khirin qasran lillahi ta'ala. Iki jamak qashar ya. Dadi ya dikumpulne ya diringkes dadi loro-loro. Ya utawi niatu sholatil musafir iku usolli ila akhir. Lafat usolli sampai entek. Usolli sholat sapa ingsun. Fardhu dhuhri sholat fardhu dhuhur rakaat ini kelawan 2 rakaat, 2 rakaat. Jam'al taqdimin khale jamak takdim. Ki berarti karo ngasar ya. Nek nyolati ning wektu zuhur jamak takdim. Au takhirin utawa jamak takhir berarti nek nyolati ning wektu ngasar. Qasron diringkes menjadi 2-2. Lillahi ta'ala krana Allah ta'ala Allahu akbar. Niate bulet ya. Lek dilafadzne malah bulet ngene iki. Jadi niate ya pokoknya niate ingsun salat zuhur 2 rakaat jamak takdim kelawan ngasar qashar lillahi ta'ala. Ya penggah bulet ya. Tapi yang kerontekan yang ati mungkin ngono. Apa mau jamak qashar. Diapalne ya. Rasa hati. Yang menang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 7.000 tahun. Sabab bisa dilut ya. Gelis meniku. Ganti bab.